Ku nshuro ya mbere Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku bibazo by'ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda, anasaba ko ababigizwemwo uruhara bakurikiranwa. Ibi Perezida w'u Rwanda yabivuze kwa gatandatu asozera inama ya FPR Inkotanyi. Ibi bivuzwe nyuma yaho mu misi heze umwe mu bategura irushanwa ariwe Ishimwe Dieudonné atawe muri yompi yagirizwa ivyaha byo guhohotera abakobwa. Inkuru tubazumenyesha amakuru wacu Kigali mu Rwanda, Assumpta Kaboyi. Ubwo yasozaga inama muri muryango wa FPR Inkotanyi yateranye kuri wa gatandatu, Perezida Kagame yagarutse kubimaze iminsi bivugwa mu bitangazamakuru ko abakobwa bahagarariye u Rwanda muri Miss Rwanda baba barakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kugeza ubu nta mazina y'aba bakobwa igeze atangazwa. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko, bidakwiye kubona na rimwe umuntu ahohoterwa ngo bicecekwe. Perezida Kagame yumvikanishije ko iki kibazo bwa mbere yacyumvise muri RIB, n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ndetse no mu itangazamakuru. Mukuru w'igihugu yabaye nk'uwerekana ko atigeze yiyumvisha akamaro ko gutora Miss Rwanda, gusa yumvikanishije ko nubwo ntacyo byari bivuze ariko nta nicyo byari bimutwaye. Gusa umukuru w'igihugu yavuze ko yababajwe n'abiyitiriye uyu murimo bagacuruza aba bana b'abakobwa ku nyungu zabo. Usanga ahantu abagabo babiri inyuma babitegura bikaza kuvamo gucuruza abo bana b'abakobwa, ugacuruza cyangwa se nabo ubwabo to abuse them, bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo. Bamwe bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugira icyo abivugaho, abandi ntibabizi. Uvuga ngo hari ukuntu turangaye, cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba. Perezida Kagame yavuze ko abantu bakwiye kurwanya ibi byaha, uwabikorewe agatinyuka kubivuga agahabwa ubutabera. Hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigira bite, icyo ni kimwe, ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa. Nk'uriya musore navugaga, umugabo nabonye uri mu RIB, kwanza kiriya kintu cyitwa iyi organization ireba uburanga bw'abantu hazavamo cyabayeho giti ntikigira amategeko akira, ntikigira abagikurikirana. Dore ko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho agahuza abakobwa akabashukisha utuntu, akaba mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha. Abo bana bacu nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga, bakaba babyirinda, bakaba bagira n'uwo babibwira. Nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu 10 na bangahe bagiye baba abused, havuyemo umuntu umwe waranga. Perezida Kagame yatangaje ko ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kitagarukira mu itorwa rya Miss gusa, kuko kinagaragara no mu zindi nzego z'ubuyobozi. Ariko ibyo bijyanye no mu kazi, muri za ministeri no muri institutions zisanzwe zacu, harimo n'iki kintu kiraho kizamura abantu mu ntera, kubera ko umuntu yabanje ubwo murabyumva. Nabonerwa mvuga birenze, abantu bari mu gisirikare kazamurwa mu ntera kubera ko hari abo hejuru ugomba gufata neza. It's really bad, ni ibintu bibi cyane. Cyangwa muri za ministeri cyangwa hehe, ibyo bintu mubyirinde, ni imico mibi gusa. Ukuri w'igihugu w'u Rwanda yavuze ko ubucuruzi bw'abantu busigaye bwarafashe intera ku buryo hari n'abanyarwanda bavanwa mu gihugu bakajyanwa mu mahanga. Yavuze ko inzego zishinzwe ubutabera zikwiye kubaka ubunyamwuga ku buryo abantu batajya batinya gutanga ibirego bumva ko barega ariwe baregera. Abayobozi basabwe gushaka uko iryo hohoterwa ryajya rimenyekana, kuko ritari mu muco w'abantu n'abanyarwanda muri rusange. Perezida Kagame yavuze ku bibazo bimaze iminsi bivugwa mu itegurwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Nyuma y'iminsi mike urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rutangaje ko rwataye muri yombi bwana Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wateguraga iri rushanwa. RIB ivuga ko imukurikiranyweho ibyaha birimo icyo gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Abakobwa babaye Nyampinga w'u Rwanda ndetse n'abariho ubu bari baherutse kwakirwa na Madame Jeannette Kagame wabasabye kwihangana. Abinyujije kuri Twitter, Madame Jeannette Kagame yasabye bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda kwihangana
kubera ibihe bikomeye barimo nyuma y'uko inzego z'ubugenzacyaha zigaragaza ko muri iri rushanwa harimo ruswa ishingiye ku gitsina. Ibivugwa mu itegurwa rya Miss Rwanda muri iki gihe bije bikurikira impaka zakomeje kuvugwa kuri iri rushanwa, bamwe bakagaragaza ko ari ryiza, abandi bakumvikanisha ko bitari mu muco nyarwanda, aho abakobwa bishyira imbere bakiyereka imbaga, ndetse hari abakomeje kwemeza ko aya marushanwa ashobora gutuma abana b'abakobwa bayitabira bakwigiramo imico mibi yatuma bishora mu mibonano mpuzabitsina. Kugeza ubu yaba Ishimwe cyangwa na bagenzi be bakoranaga nta n'umwe uragira icyo atangaza kuri iki kibazo. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, umuryango wa Paul Rusesabagina watangaje ko watanze ikirego mu butungane bwa Amerika aho witwariye u Rwanda usaba indishyi y'akababaro igera ku miliyoni $400 z'amadolari ya Amerika kwera ico wita kunyuruza uwabo n'ihohoterwa uvuga ko Rusesabagina yakorewe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Mugenzi wacu Temisoke Mutijima aratubwira ibindi kuri no nkuru. Bwana Rusesabagina ubarimo gukora igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 yakatiwe nyuma yo guhamwa ibyaha by'iterabwoba mu rubanza ba hafi ye bafata nk'urw'ikinamico rwaranzwe n'amahinyu menshi. Mu itangazo abagize umuryango wa Rusesabagina n'abamwunganira mu mategeko bashyize ahagaragara bavuga ko icyo kirego kigaragaza ko leta y'u Rwanda n'abakozi bayo bo mu rwego rwo hejuru bagambanye mu gushyira mu bikorwa umugambi wari ugamije gukura Rusesabagina aho yari atuye muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamujyana mu Rwanda aho yaje gukorerwa iyicarubozo ndetse agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubuzima bwe bwose. Kopi y'ikirego yabonywe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP igaragaza ko cyashyikirijwe urukiko rw'i Washington ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri, kandi bigaragara ko icyo kirego cyanashyizweho umukono na leta y'u Rwanda ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2022. Abagize umuryango wa Rusesabagina n'abamwunganira mu mategeko basaba impozamarira ya miliyoni $400 z'amadolari ya Amerika. Biteganijwe ko bazagirana ikiganiro n'abanyamakuru kuwa gatatu w'iki cyumweru kije i Washington. Bwana Rusesabagina yamenyekanye cyane muri filimi Hotel Rwanda yasohotse mu 2004 ivuga uburyo we wabarizwaga mu bwoko bw'abahutu ariko atari mu bahezanguni bashyigikiye jenoside yarokoye abarenga 1000 muri Hotel Mirikorine yayoboraga mu gihe cya jenoside mu 1994. Iyi nkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ivuga ko nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame kuva mu myaka isaga 20 ishize aho amushinja igitugu no gukwirakwiza ingengabitekerezo yo kwangisha abahutu. Bwana Rusesabagina yakoresheje iryo zina yubatse mu kugeza ibitekerezo by'aho ahagaze ku batuye isi. Kuva mu 1996 yabaga mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bubiligi mbere yo gutabwa muri yombi Kigali mu kwa 8 kwa 2020 mu buryo budasobanutse aho byavuzwe ko yari yururutse indege yibwira ko yajyaga mu Burundi. Umuryango we wamagana ibyamukorewe aho byita ishimuta ryateguwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aho ibyo byanyujijwe mu kumwizeza ko agiye mu kazi mu Burundi. Umuryango uti aho kugira ngo bibi byo ahubwo yahaswe ibiyobyabwenge hanyuma ajyanwa mu Rwanda aho abashinzwe umutekano ba Perezida Paul Kagame bamushimuse ku ngufu nyuma bamufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Leta y'u Rwanda yemera ko yafashije mu kugeza Bwana Rusesabagina i Kigali, nyamara ikemeza ko itabwa muri yombi rye ryakurikije amategeko kandi n'uburenganzira bwe butigeze buhungabanywa. Mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize wa 2021 Paul Rusesabagina yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gushinga no kuba mu mutwe witwaje intwaro wa FLN ushinjwa kugaba ibitero byahitanye abaturage mu Rwanda mu mwaka wa 2018 n'uw'2019. Urukiko rw'ubujurire narwo rwongeye gushimangira icyo gihano mu kwezi gushize kwa 4 muri uyu mwaka. Mu kiganiro aheruka kugirana n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda mu mpera z'ukwezi gushize kwa 4 ubwo yakomozaga ku kibazo cya Rusesabagina mu byo yavuze ko ari ubusabe bw'ibyo yise ibihugu bikomeye bwo kurekura Rusesabagina, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ibyo bihugu ari byo byagize Rusesabagina intwari bigamije kwandika amateka y'u Rwanda n'ay'Abanyarwanda uko bibyifuza. Aho akaba yaravuze ko kurekura Rusesabagina kuri we byaba ari ukwivanga mu mikorere y'ubutabera, kwirengagiza abagizweho ingaruka n'ibikorwa by'inyeshyamba yari akuriye no gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu.
urandeberara igira hirya ariko madamu hirwa kwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo gusa ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye mie kwetu ni bugo ndiyo bugo ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi twigeze kombo taxi yaje kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya Amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo taxi. iyi taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye. Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani. Kombo Taxi muitegurirwa kandi mukayegezwaho na La Benevolencia Royal. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakungu ejo kwa Mungu yarahimbaje umunsi w'akazi n'abakozi. Ibirori nyamukuru mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari birimwo Uburundi biba uno munsi kuwa mbere. Ubushikiranganje burabi by'akazi mu Rwanda bwo bwatanze akaruhuko kuno wa mbere n'ejo kwa kabiri ku bakozi bose baba abigenga n'abatigenga. Ubwo bushikiranganje bwavuze ko ari mu ntumbero yo korohereza abakozi guhimbaza neza umunsi mukuru w'akazi n'uwirayidi kuba Islam. Tukivuga ku vy'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, bamwe mu bakozi b'abarundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara ca Uvira kiri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'amafaranga basabwa n'urwego rujejwe abanyamahanga kugira ngo bemererwe gukorera muri Kongo. Ijwi ry'Amerika mu gisagara ca Uvira ryaharungitse mugenzi wacu Vedaste Ngabo kuturabira ivy'iki kibazo. Ugeze muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero hafi 27 n'umujyi wa Bujumbura, usanga abarundi benshi bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara za moto, kogosha ndetse no gukora mu tubare n'umwungu. Ariko uganiriye na bamwe muri bo bagutura ibibazo by'uko bahohoterwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo bitewe n'amafaranga rw'icara rubasaba. Ikibazo dufite ni kinini cyane. Tubanga ati ko turahiga ibyo kujya tugufungurira abakiriya kazabona jeje miraje. Umukiriya umuhereje isite ku isahani yamaze gufungura kabiri gatatu abitaha akaca yigiye akaja mu gasho ahibizonye. Kandi na wewe uri kurabitanga urabitahura. None yo fungwa z'ibyo kurya bisomanya kwiyuki. Aho rero nta kosa bakoze sabasuma baza guhiga ubuzima. Aho rero umwanya bashubuzima bashaka gufasha imiryango iyo basize iwabo. Barakwiye kubira abaprema bakamenya ko abavukanye arababanye. Nibareke natwe tubeho nkuko nabo babaho i Burundi. Turondera ubuzima nkuko bagiye i Burundi nabo barondera ubuzima. Nibigira Emmanuel n'umurundi ukora imirimo y'ubwubatsi asobanura yuko amafaranga basabwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo ari menshi cyane. Kuze tuzi no kurondera ni ukuvuga turabakene turakenye, hama ukatuza gusaba umuntu urupapuro rwa $15 ntapanze n'inzu yiwawe ariko ararondera ubuzima, rimwe na rimwe aragwara akivuza, afite umugore mu Burundi aramugaburira, afite abana arabigisha. Ese ugiye guharura utu dufaranga bakorera nk'umukozi wo mu nzino akorera $30 nawe ukwezi kuraheze nka $15, amezi 3 araheze $15. Sawa, umwana hariya aragwaye, ese tuzobaho tuba dukora bahemba? Ifo yuko ambasaderi wacu ari no muri Kongo nawe yo kurikirana ibibazo byacu. Nubwo bimeze gutya, aba barundi bakora muri Kongo bavuga yuko hari akarusho babona ko gukora muri Kongo kurusha i Burundi. Serge Nkurunziza ni umwubatsi. Iyo dukoze ku munsi duhemba $6, hanyuma akatugabura saa 6, mu nyuma we ku mugoroba ukine gatusanga rero nimba usigaranye $5 urashobora kugira kuzivunjisha kugira ngo uronke rasiyo urungikira umuryango yose ku kwezi usanga ukorera nkangahe.
yose ubuzi bwacu ntibukunze kuboneka. Urashobora kumara niyinga wicaye, mugabo nk'igihe umuntu yogirirwa nk'amahirwe agakora ukwezi kose yokorera nk'ibihumbi 300 y'amarundi. Willy Bukuru nawe ashimangira yuko nubwo abenshi muri bo bicara bahohoterwa, hari intambwe bateye mu byo bakora. Kuvuga jewe ino muri Kongo narahabaye ndahanyonga, tugenda turamenyerana n'abantu, hama no kuvuga ndanyonga nza ndataha subira inyuma. No kuvuga ubu kurugeze ngezeko ngeze ku imoto kubera confiance y'abantu twagiye turakorana neza ngaha muri Kongo. Nashobora gukora 3, 4, 5 ubwo ku moto ndashobora kubona yuko 10,000 by'iwanje ndabibitse cyane nyigitora nayo numva akarusho kara. Twagerageje kuvugisha inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo kuri iki kibazo cy'aba barundi bakora muri Uvira, bavuga yuko bicara basabwa amafaranga nazo ntibyadukundira. Gusa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2022 mu biganiro byahuje ba guverineri b'intara 6 z'u Burundi na guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo, bagarutse ku bibazo by'abaturage b'abakongomani batuye Burundi ndetse n'abarundi batuye muri Kongo bakwiriye kwicara muri ibyo bihugu bafite ibyangombwa bibemerera kubibamo.